Assalamualaikum. Namna Shelly Saudani depuis Conakry meden samina nokku ko wondo eden ka live do ka bimbi do ande kadi fi waaw sendo dagol yoga e tobbe waawa de beydude bana adama e lawol mobbingol e nder gurna makko do. Aujourd'hui le 13 septembre 2022 eden tori Allah subhanahu wa ta'ala jawma sayon yo moƴƴina en fiyakeji men ɗin. Merci Tumango Mbalo, merci Mamadou Saliou Sanouma, partagez le live. Mamadou Saliou Sanouma, merci. Lampo Diama Baldé, bonjour. Merci, bonne fête à tout le monde. Ara yewtere men den ko yobiti hande ko yo otigi faamu e wonki making e bandu mandu no wonana wonki making suudu kandu fawto kaki wura pardon bandu mandu kadi no wawi wonande wonki making kaso kaki lette kaki sae famugol dum do ko dum do benata famugol la spiritualité mana ko suudi kon e nder gurdam maada ma ko suudi kon e diina maka. Merci. Allah subhanahu wa ta'ala imo tawa e wirni didin kadnaga e yatam anniji men din no tawa e ko wirni o jahannama e wal janna e o malaika ko wonde yewde fi mun no tawa e ko wirni no wirnani e donc haray fayda kala ko wonde yiwde ka hoore leydi do kaka wirni ton woni iwde ara ka feñi do wen benata le monde non physique, c'est-à-dire aduna mo yota aduna mo memota mais den so ay mo woda donc haray neddo no doa famude de wonno wonkinki asutaki ki mais pellet hidandi ki woda ko wadi si goddo maayi en taway ko kanko waali do mais ko wonno mo nabude artira kon ko wonno mo wadde kon o memmino o huwondira yimbe ben o haala o yiya o golla o nabite e nganda dum do yalti yeyi e nganday dum don ala e nder makko andu non atto wonkinkin yaltude ka arande lawol taw wonkinkin ala no ka nder bandu bandu ndun wona ko wuruno bandu ndun ko mayino ko wonkinkin ko argol wonkinkin wurni bandu ndun donc yaltugol wonkinkin gurdan dallanni kono embere on saay ko wonkinki wawata wondude bandu ndun haray bandu ndun no wawi wonande wonkinkin hodo kaki wura ki fawto ma kaso kaki lette ki sae ki sonjo si tawi bandu ndu wawi wonande wonkinkin kaki wura ki fonto ki beydo haray dum no wiye aljanna aduna si tawi no wonkinkin bandu ndu wonani wonkinkin kaso dum do no inne jahannama aduna Allah dande mayde muno bay ko iwduda e mun gakon ko dum jabborteda to wata religieux je goto dayne ya jabu bandu mandum wona kaso wonande wonki maki sikka si a maayi on alhaali don hida lettede hida wullude hida toñede si a lumboyi gada to julde goddo a jonnete dum
sadakaji goddo a jonnete dum hajjuji goddo a jonnete dum nata aljanna wana gonga ko wadi si Allah wi en jinde e hore lendi siru fil ardi fanjur daron kayfa kana aqibatu allazina min qablikum jinde e hore leydi ndi jinde e hore leydi ndi fi yo hebu experience hebon tarikaji aditibe on ben fi hondum ko ben do rewi e mum ko ngotaw rewi e mum parce que aljanna nga iwde woni mum ga c'est ça la réalité. Merci Diallo Saliou depuis USA. Merci Mamadou Saïdou Diallo, partagez le live. Wota jabu bandu mandu wona kaso wonande bandu mandu e wonande wonki maki kono anditirta bandu mandu wona ni wonki maki kaso ko tuma tawi a seedata e mettede ko tuma tawi a seedata e haadande ko tuma tawi an a yaltata e ninse ko tuma tawi an gurdam maɗan hande kadi ko folotiro e piiji ɗi ala nafoore ko tuma tawi hande kadi a wuura gurdam maɗan bal ko gurdam woɓɓe wuuruɗa ko tuma tawi an sa ƴettali masque a ƴettali geecele welaye gurdam welaye société yimɓe ɓen hay ko moƴƴa kon ko tuma tawi ko sifa ɗan gurdam wuuruɗa ko tuma tawi an gonɗi iwataka gite ma ko tuma tawi an a yaltata e kulol bana adama fof ka hoore leydi ɗon gurdam makko ɗan koko o waylondirta kenen haray no ɓuuɓi kenen haray no sofi kenen haray mo e neema kenen haray mo ɗum ɗon na probléme ça fait partie de la vie. Mais si tawi an gurdam maɗa ko deftere wotere jogiɗa ko alhaali goto jogiɗa on alhaali mo jogiɗa ɗon ila pire heɓi mir ko haɗande haray a waɗani ɓandu asari a waɗani wonkimmaki a waɗi ɓandu ma ɗum fi wonkimmaki kaki rewa e lette aduna. Partagez le live. Ko ɗum waɗi yimɓe ɓen dogay woɓɓe dogay leyɗele mum ɗen ko ɗum waddata yimɓe doga famille ji mum ko ɗum waddata yimɓe doga partenaire ɓe mum doga o tigi fiw ko ɗum watta woɓɓe doga entreprise ji ka gollata ko ɓayi suudu ma hoɗo ma ngon wona ka yiwɗa ɗon na ɗum wiyete hoɗo kaka wernaɗa ɗon c'est à dire suudu manu ma iwdi mandi ma hoɗo ma ngon wona ka jibinaɗa ɗon tun wona ka iwdi mandi iwi ɗon tun bal kaka jaɓɓeteɗa kadi kaka wawata ɗanade kaka sendodeteɗa kaka ɓurtinta awa ɗum ɗo kadi no wona hakkunde wonki maki e ɓandu mana tampinali enen sonande sikkunoɗen sifi relation haalama sifi huwodiral haalama ko hakkunde bana adama e Allah ma hakkunde bana adama e ɗimmoɓe muɗum ma e tagu no relation arano mo bani adama duwa andude mo duwa ƴewitade ko hakkunde makko e makko sadi wonki makko kiña ɓandu makko fof ko ɗo woni nene relation ji ɗi si ɗo moƴƴali wallahi si ɗo moƴƴali hakkunde ma Allah moƴƴata hakkunde ma e musidal ma ngal moƴƴata hakkunde ma e kulle ɗe moƴƴata hakkunde ma e hunde moƴƴata wona tawtugol piège e nder oto gollinta piège o ko yo piège on taw himo gollude hay so wala ka nder otowal haray mo gollude ɗum so yuɓɓama ka place makko ka nder otowal wooday ko o golli fellito enen ɗo hande si yewtama fi huwodiral ko wiyete relation mana hakkille men yahay kisan hakkunde ma e partenaire joma hakkunde ma e musidal ma hakkunde ma e Allah taguɗo ma o hakkunde ma e ko taga ko
mais no fanɗe wonɗo miijitade hakkunde an e wonki yanki. Parce que yawma ya ko hakkunde ma e wonki maaki probléme ko ɗo woni. Merci Dansoko Mamadou Siré depuis l'Angola. Yande yawmal qiyama a landoyta ko fi goto landoyta ko fima, mais an e wonki maaki ngara ɗon wejjidirta, hara ida jogi deftere ma nde, deftere honde, deftere ma golleji yawmal qiyama haaju ma wonoyta e puttere sona wonki maaki. Si wona no daɗira ko nanta fo ko haala o ko fop ko haala wi no ngara wi amma ɓandu mandu wonana wonki maaki fowtorde suudu kaki wuura, amma ɓandu mandu wonana wonki maaki jahannama ka adna ɗo ma kaso. Buy e meɗen wonkinji men ɗin hiɗen kasiɗi, enen tiriɗen ƴetti wonki men kin hiɗen sokiki, hiɗen soki wonkin kin ka ɓalli men, hiɗen ƴetti saabi on hawki mo few, hiɗen yaltiɗe ɗaɓɓirde yimɓe yoɓe sotto wonkinji men. C'est là le problème. On religieux jo ala ko duwaɗa waɗande hoore ma kon waɗanowoma ɗum on ala, on gurujo ala, on pasteur jo ala, on batinijo ala, on binejo ala, on musidɗo ma ala waɗanowoma ɗum. Ko an wawata wernude wonki makin kaki fowto, ko an kadi wawata naadude wonki makin kaki lette. Waɗanowoma ɗum ala ka hoore leydi ɗo. Détrompez-vous. Allah ko wawi ko yuppugol ndiyam ɗam ko ɗum o wawanma. Ko an andi si remay lowre ma nden sa accay ɗon ma sa yahi rema lowre woɓɓe ko, amma noon o yuppanay adna o fof tagi mum fof ndiyam. Mais sa sikki lowre ma nden nde remay hoore mayre, c'est que a werni wonki makin e kaso, parce que ko fleur ji ko leɗɗe ko a yiɗa fuɗata ka lowre ma. Si tawi an a woni wullitotoɗo e gurdam maɗa, albalawji fitinaji sonjaji ɗi heɓaɗi ma, ko woni golle ma ko haacugol e noddugol faabo, wota lando si tawi wonki maaki koye kaso ki woni. Parce que ka Allah ko moƴƴo, kala ko woni rewnude hoore ma koko moƴƴanma. Sa faami ɗum ɗo a werni wonki maaki kaki wurata. Ah oui, Allah ko moƴƴo ko woni rewnude hoore ma kon koko moƴƴanma. Parce que si Allah no maranma geɓal o tafete fi ngal geɓal, sa wi non ɗum rewata e hoore ma. Oui, maranaɗo laamu, maranaɗo jawde, maranaɗo jaawo, mo kala no mari albalawji e fitinaji ɗi Allah dowa rewnude hoore ma, façon yimɓe bomɓe e moƴƴuɓe ɓe Allah dowa ma hollidirde mum, sonjaji e tampereji e ñabbeli ko Allah dowa ma rewnude mum, ɗum ɗo fof ko tafugol ma fi ngal geɓal ngal o maranma. Ko ɗum waɗi neɗɗo tawɗo wonki makko kin o wernoki kaki wuura himo yiya ɗiɗo piiji ɗi jarrabuyeji ɗo wa gandal min leso nawa lette. Si tawi an expérience ji ɗi doɗa fiinade e mum ɗin fiya yahan geɓal mangal a wi ɗum hiɗa lettede a pottitoto, a
anodday faabo a faabinorto baatin suudu mari jaaw a faabinorto bile a faabinorto ko nafatama misigal la jarrata a fiino taa a ɓeydo taa kala ko Allah liɓi e hoore ma si a jaɓi a fiinike andu ɗum ɗon tiiɗinima an emo rewali mum on fotata kono si non si religieux jo wiima kañum aduna ko akira aduna wonata akira akira kadi wonata aduna diina ma kan ko demal e dewal wona dewal e dewal Allah wi alima mo addude maka aljanna ko wiima mi yaltinima ka aljanna miɗa addude maka aduna komi tagirma ka aljanna ko fiisa ari ka aduna ya créyi konko anduɗa ɗon ya ɗaɓɓitu lawol nattaygol ma konko anduɗa ɗon na yar wullitoɗa ɗum ɓandu ndu Allah jonnuma ndu wona ɓandu duwa ndu haajude seede muɗum mo waɗanma koyɗe mo waɗanma hakkille merci William Diallo partagez mettez des cœurs aray wi suudu ma hoɗo mangon wona ka jibinaɗa ɗon tun wona ha iwdi amen na kamen iwi tun no kaka wawatta kaka faalaɓe ma woni kaka wurnoɓe ma woni kaka jaɓɓotoɓe ma woni ko ɗon woni ka magoy ko honɗum waɗi nokkure buy woni caabeji ko honɗum waɗi nokkureji min buy woni caabeji par ce que neɗɗan kaku acci bana adama acci yiwde bana adama wa bani adama bana adama fuɗɗinoke yiide bana adama wa gertogal wa ñaamete wa mbabum sa yi bana adama no jogorto kullum andu ko non o jogorto ma sa yi bana adama no ƴetta pinkaje e kaaje naata e ɓurure o wara kulle ɗe o ñamata o naafi o weela o yaha tun o huuɓa o wara wota lando o ma wawma warde hay sona finkare ndin o fewtini e ma on jikkumo fewtini e kulle ɗen ɗonno e makko on rage o waɗete lampu gerto ɗum no hulɓini ɓuri guerre civile ɗum no hulɓini ɓuri guerre civile nde bani adama heɓata ɓiɗɗo fiyo ñaama fiyo fowto ɗum no hulɓini ɓuri guerre civile par ce que heɓaɗo on heɓata ka wuura kanko wonkin makko kin ka nder ɓandu makko ko kaso o heɓata ka o foofa o heɓata ka o fonto o heɓata ka o janga o heɓata ka o miijito par ce que o heɓira ka giggol ko o heɓira ko fi macca ngako
kala ko tawi an a heɓanali hoore ma si tawi a heɓi ɓikkun fi yo heɓane ɗum a naadi wonki makko kin kaso wona fi ɗum bane adama tagira to ngara wi kama wona ka jibinaɗa ɗon tun kama wona ka iwdima ndin tun kama ko kala nokkure ka jaɓɓaɗa kala nokkure ka wernaɗa kala nokkure ka yiɗaɗa kala nokkure ka tawata ƴettata masque fiya wuuru leydi Allah ndi fof pet mayri ko kanko tagidi wata jaɓu wonkin makin wona koɗo ka nder ɓanduma wota jaɓu wonkin makin kadi wona koɗo ka nder ɓanduma no wonirɗa non hande koɗo ka nder leydi ma si wonki maki landi kama ndiyan jonnuki ki yar sa ɗon ɗama yaru si wonki maki landi kama fowtagol fowto bappa wona ko gaynata si wonki maki landi kama yaltugol ƴetta hendu yaltu si wonki maki landi kama hoynugol laɗi ka dagi yaw si wonki maki noddima e ko dagi e ko moƴƴani ki adna yahu si wona ɗum wota lando si tawi wonki maki ko e kaso ki woni ko ɗum hewtanta woɓɓe ko honno anditirta wonki maki no e nder kaso ko laaɓi jelu miijitiɗa fi wartagol ko kañum no laaɓi jelu ari rewi ka hakkille ma ko nde wotere a yiyali nafa ko wuranɗa ko laaɓi jelu miijitiɗa fi wartagol ko mande wonki maki no e kaso sona ɗum ala ko yiɗi aduna hewti wonki ko ɗum waɗi si wonki maki inni ki yaray yaru siki inni ki ñamay siki inni ki fototo siki inni ki hoyɗay ɗaɗi siki inni ki yaltay ki jinda ta naatu e folutirgol yimɓe naatu e folutirgol e hoore ma yo hande ma o moƴƴu di hanki ma ta fo an e goto on nanda an e wonkin on nanda an e wonkin on nanda ko jama on wi kon ko jawdi ko basa ko jama on wi kon ko dimu ko macca nga ko jama on wi kon ko gandal ko neydi ko jama on wi kon ko patron ko souffrance ko an wiyanta hoore ma ko honɗum woni patron ko an wiyanta hoore ma ko honɗum woni gandal ko an wiyanta hoore ma ko honɗum woni dimu ko an waɗata ɗin définition ji ko an yaltintani si a yaltinaniɗi hoore ma yalti comparaison wano misal ɗo ko honɗum woni jawma jawdi ko honɗum woni patron so a ndaari ka miijoji kafaɗi ko ɓen ɓe wona ɗen sappineede maruɓe mene ko on mokoba ka nder musidal mo tawɗo si o fini ko fappu ko yo nunnu ko ɗum woni joma jawdi ka hakkille kafaaki mais min nawna selli ko honno min mi indi ko honno woni joma jawdi ka an ko honno min mi famiri joma jawdi ko woni joma jawdi ko on tawɗo ko o jogi kon no ɓuri faaleji makko ko o jogi kon
no ɗuuɗani hay faaleji makko ɗi. Si tawi faaleji maɗi no ɓuri ko maruɗa kon, mais tu es un pauvre mec. Ko ɗum waɗi sont toujours endettés. Ko ɗum waɗi hiɓe ñawli de gauche à droite, ils ont des casseroles de justice. Banque ji ɗi ngala deɓeɗano. Non, min namna selli. Mi hanani on, je vis de jour au jour. Min ko ñalande mi wuure mum. Donc mi jogi kon, mi wata ñamde ɗum ñalla. Pour moi, je suis riche. Si mi fala sodde otowal, si tawi mi jogaki cash, mi andi mi fodda e maggal. Si mi fala sodde suudu, ma mi fala darnde suudu, si mi jogaki ɗi, mi andi mi fodda e mum. Si mi fala sodde o bigga, si mi jogaki ɗi, faale an o yata e mum. Mi falaka. I don't need that shit. Am berana mira ɓuri ɗum tampinalima sona c'est le désir o faala. Sa heɓi ko faalaɗa kon, a ɓuttini e nder dumunde, par ce que faale ngo kadi no yaltude nder ɗo. Sa heɓali ko faalaɗa kon, a naati wonki makin kaso honnu a heɓali ko faalaɗa ko. E min nawna selli ko 24 heures ko sadi weeti bimbi ɗo ila ɗo e nange mutude, miɗan mari ɓuri faale hango. Et puis c'est fini, c'est ça la recherche moi. Parce que ko ɗon mi wawata ɗanade, ko jelo e mon artata walo ka danki ƴetta ɗon scénario ji naɓaɗi karanɗa norta, ko ɗum wiyete kaso wonki. Ko jelo e mon jombata ma jombe e yimɓe iɗa andi ko e nder fuuru wonɗa, kono hiɗa waɗi ɗon image un labaku. Ko jele mon jooɗi e leyɗele oyi iɗa andi ko e nder kaso wonɗa, mais iɗa waɗi ɗon image un labaku. Ko ɗum woni naadugol wonki munkin e kaso. Sa yima o men ɓe mbawɗo ɓe heɓay duuɓi, ɓe heɓay cellal, c'est parce que ko o secret ɗo, c'est-à-dire ko ɓe jogi kon no ɓuri faale maɓɓe o. Oɗum yiyata goɗɗo no jooɗi e dimbordi no wiiwo, an hiɗa suusi fawtade, hiɗa suusi. No woodi woɓɓe mon ɗo si gollaali haray no feeti, parce que no andi ko habbi ɗum les factures. Hiɗa andi tu as des dettes à régler, kontan marɗa ko fawtoɗa. Oɗa kañum ɗuyti faaleji mum ɗin, ha tawi ko jogi kon no ɓuri faaleji makko ɗi, ko ɗum joɗɗintamo kaddi mborɗi allez-y, le paradis. Kori heeyi ko an waɗanta hoore ma firo définition ko wiyete jawdi ma aduna ma succès, waɗan ɗum hoore ma. Wota jaɓu goɗɗo firane ɗum, par ce que si goɗɗo firanima a wonay maccuɗo makko. Ndaro ha honto yimɓe ɓen tampi, na wonde ils n'ont pas d'argent, mais ɓe tampi, ils souffrent. Ko ɗum wiyete kaso wonki. Siɗa faala liberté wonki maki anda ko honno libertaki, il faut contacter Nawna Selli Thérapie pour un accompagnement qui est payant. Merci Makilo Fleur, merci à tout le monde. Donc en ara ƴetten toɓɓere men ɗimmere nden. Toɓɓere men ɗimmere nden, si tawi wonki maki ki yaltay e kaso, ki wona kaki wurata e kaki werna, a yaltay dogugol e ɓaawo jawdi, a yaltay dogugol e ɓaawo yimɓe, a yaltay dogugol e ɓaawo e ko wiyete laamu, a yaltay dogugol e ɓaawo jaawo, wona piiji dogeteeɗi e ɓaawo mum. C'est-à-dire vitesse majji on, vitesse jawdi, vitesse bani adama,
vitesse ko be innata laamu vitesse jaaw a wawata dogude ɓaawo mum nanga no dolni no yaawi jawdi ndi maƴay ɗo joni e nder quelques minutes hara ndi memi Zéro-Gorée ndi memoyi Abidjan ndi wi e banque ndi naati bon an ay avion a wata wadde ɗum bani adama wa kazalika a wayra eno hande ko o julɗo jango wonti kefer a wayra eno hande ko ngennan jango ko gañoma teddungal a wayra eno hande ɗa wonde mum jango ka hoorema ɓe jooɗi laamu a wayra eno hande iɗa laami jango iɗa soka ma ɗum donc bani adama si tawiɗa faala yaltinde wonki makin e kaso wona piiji ɗi duwaɗa dogude ɓaawo mum noon ko honɗum duwaɗa dogude ɓaawo mum ko hoolare la confiance hoolare kañum ko nokku gotum woni sa dogi ɓaawo mum a hendoto hoolare amana sa heɓi hoolare o jawdi ko woni dogude kaka hoolare woni jawdi ndin woni yawde vitesse mo jawdi ndin jogi ndin destination mayri final on kaka amana woni kaka hoolare ko ɗon ndi arata ndi wona laamu kaka hoolare ko ɗon woni yawde teddungal kaka hoolare bani adama men ko ha ɗon woni yawde donc sa yii e sukaɓe men buyma musidɓe men buy no soñji e feeɗaɓɓere jawdi ka arande laawol ko par ce que no ɓe ne'ira non c'est à dire ko ya immo doga yalta ɗaɓɓa jawdi ara yottoɗa ara itta mone ara sodana goɗɗo oto mo heɓali oto ala hajjina goɗɗo mo hajjali ara darnana goɗɗo mo darnali mais ɗum no yurmi na non parce que bana adama ko ya wonu atto a heɓude si a heɓi a wonali yahay si tawi goɗɗo hajjoyade o ɗaɓɓali jawdi o hajjoya himo wawi seppude o jaɓali seppude o habbike ɓikkum makko o toñi ɓikkum makko ɗum wota habbor ɗum ɓiɗɗo ma parce que an Allah farlade ma hajju si tawi a wi ko be hajja c'est un cannibale un criminel économique parce que ida wawi nadde ɓiɗɗo ma yeygo drogue et prostitution wota hollu ɓiɗɗo ma on mapundeji aduna ɗi a heɓanali hoorema ta hollumo hollumo giggol hollumo eɗon wawi wondude o mari o mara hollumo himo jaɓɓaka makko sa falaka ka mayo wono sabere wodi million ji yimɓe uddutuɓe juuɗe mum warɓe pere jaɓɓagol ɓiɓɓe mon ɓe rukaɓe saaɓe gollinaɓe si tawi an a wawata wondude e mo ma on sona o ittane moneji ɗe a waɗanali hoorema donc haray siɗa faala jawdi ɗaɓɓu ko wiyete hoolare jawdi ko hoolare on ɗaɓɓude ngujjo e ngujjoyagal mum so yehi o wujji jawdi kaka ndi hisata o naɓatande koye jungo yimɓe holniɓe ɓe fonctionnaire ɓe yiyata ɗi bandi saltiji wujjayɗi mbuuɗi o ko fonctionnaire si ɓe wujji ko neɗɗo ma leydi kaɓe andi mbuuɗi ɗin ndi hisay ko toon ɓe naɓatani ɗum no alɗini yimɓe mum ɗum no alɗini leyɗele bus o wata wondude e majji par ce que kanko holnaaki o ala confiance o holnaaki si pay kun yaltika maɓɓe
o anda ko hoolare duwa ɗaɓɓede o yehi o ɗaɓɓi jawdi koye jungo neɗɗo holniɗo ko ɗon di sakkitorta si o tigi bonni hoolare ne pay kum perdi par ce que o anda gon non hoolare siɗa jogi hoolare ko jawdi ɗaɓɓitay ma na ɗaɓɓitata jawdi siɗa jogi hoolare ko bani adama ɗaɓɓitay ma na ɗaɓɓitata bani adama na dogata ɓawo makko docteur jo holniɗo avocat jo holniɗo politicien jo holniɗo religieux jo holniɗo na kanko ɗaɓɓata yimɓe ko yimɓe ɓen ɗaɓɓitata mo mais an naato e dogugol ɓawo yimɓe no gasa ɓe ari won ñande mayuɗa ɓe ara lampe gerto wota sikku fiiɗa waɗande yimɓe ɓen ko ala waɗande hoore ma a heɓa yimɓe ɓen non la confiance al amana la confiance ndaru yimɓe sino dari ɗo yimɓe ɗiɗo no dari ɗo hiɓe faala piirude si goɗɗo itti montor mon ta sikkude o ƴetta e montor makko o jonna wonɗo wu moi j'ai expérimenté ça ñande go miɗa dari yimɓe ɗiɗo faala piirude miɗa watti kaftane ha moƴƴi sa yi yaltitande ande machallah yaltitande holninde ɓay o itti montre makko sattuɗo de ɓay o itti montre on o laƴƴi ɗon fof ko min o yehi o jonni montre on amen nde ñande ko conci ɗi mi watti ɗin woni conci mokoba nami woni mokoba de nde ñande nami mokoba c'était un vrai danger ce jour minni ɗum ɗo koko feeñi en kon cette confiance c'est-à-dire le monde physique ko yii kon ko ɗum o addi montre makko j'ai respecté ɗo watano ponde nden hoolare wona min neɗɗo holniɗo nden ñande mais mi tawi ɗum ɗon hawni ko dari ɗon kon fuu ko yaltitande hoolare nde o suti nden o tawi ko min o jonnatamo mi yii montre on mbiɗa andi montre j'ai vendu ça ça coûte très très cher mi faami min tigiri tampere anden no humodiri e angal hoolare c'est à dire tampere nde mi woni e mum nden ni nde humodiri e ko tawata ko mi ala hoolare et donc cakasi mi holnike les gens peuvent me donner de l'argent c'est tout kono woni kakille paygoy boy hande mi darna mi hajjina o keeswal mi heɓa kaydi mi arta mi yaɗ ça c'est pas de l'argent, ça c'est la pauvreté parce que a wonay e aduna tawɗo faaleji ma ɗin no ɓuri ko marɗa ko parce que foddeyɗa faala impression de yimɓe ɓe foddeyɗa faala yimɓe ɓe haawo hiɗa hatojini e ɓuy ɓe naɓete e nokkure ille aduna ko ƴawa cippo ɓe naɓete e nokkure ka tawata sa cippike kamɓe ɓe famata ko ɗum doginde yimɓe ɓe ko ɗum wadde yimɓe ɓe garta tanke wi siɗa faala jawdi siɗa faala laamu siɗa faala teddugal siɗa faala jaaw siɗa faala bani adama yahu ka hoolare no nokku ngoto sa ari a ƴettay mais bani adama na nokku ngoto woni bani adama hande o innete baaba jango o inne beppe bani adama hande o inne papa jango ara o inne ko a beppiri parce que la confiance n'est plus là jawdi hande ndi ara ndi inne assalamu aleykum faɗɗi jango ɗaɓɓitande a yiyata laamu nu ara hande inne
ko an woni tugalal jango tawa ko a pirteɗo ngal tugal. Donc chercher la confiance no tawa noon e ɗaɓɓugol hoolare ñaamugol ko dagi, no tawa e ɗaɓɓugol hoolare ekkitagol métier tawɗo a wawa e nafude aduna o. Tawa nokku wo ka wonɗa a wawa e nafude tagungo, a wawa e nafude yimɓe wawɓe wamaɓe, a wawa e nafude kulle ɗe, a wawa e nafude e leɗɗe ɗe. C'est une confiance aussi. Ta jaɓu wongol neɗɗo tawɗo an ko iwata e makon na ko nafata, wono coupeur de route, wono escroc, wono abus de confiance, wono lampe guerte ay sa jonni aduna o milliard a lorru aduna o randi kono lorrirɗa aduna o. Par ce que ko goɗɗo doit ko goɗɗo ko wawi waɗande hoore makko kon sa waɗanima lorrum. Wono min nawna selli miɗa wawi immade hay ko yawgol fecca leɗɗe wota ittanan dépense ka suudu, miɗa wawi immade mi yaha ka burure mi tena mi yeeya, wota ittanan dépense ka suudu am, wota fawto ɓengu, wota fawto ɓiɗɗo am. Parce que an ko parasite wonɗa créité, a waɗaylam parasite mana siiɓotoɗo, a waɗaylam microbe, waɗa ɓiɓɓe am ɓe microbe, waɗa ɓengu am microbe. Ko galleji jelu hande ko microbe ji tun wonto. Andi microbe si lampe guerte maayi ko ɗum woni waylade wonta manjam professionnel torotoɓe hara c'est des grands professionnels ou des escrocs, parce que gollata nde kadi. Merci Diariou Ousmane Bari, Malam Fafaya Diallo, merci. Donc cherchez la confiance. No tawa e ɗaɓɓugol hoolare so hey hunnu aadi yewtu gonga, hay si tawi a sikkay a perde on, tu ne perds rien, tu ne perds rien. Randi kombo perdi ko jatta, ko fena, ko ɗayna, ko hobanna, ko waɗa deal ɗum waɗayni hoore maɓɓe. Par ce que nafata konko yiyata ɗon na nafoore kori ala battane. Min nami kopi mi ala arde ɗo mi udda deftere min ŋuŋan, j'ai vécu des expériences, mi ala nafoore fusɗayni kon, mi ala nafoore puuttere ɗayni kon. J'ai traversé l'enfer du monde. Cogo hoolare wonki maki wona ka nder ɓandu ma, suudu kaki wuura kaki ɓuttina. Perdu hoolare wonki maki wona ka nder ɓandu ma, jahannama. Andu noon ɓandu ndu yaaduɗa e mum ɗum ko iwduɗa e ga kon ko ɗum woni ma jaɓɓade, ko ɗum woni ma jaɓɓade gaɗa to tagoto ɗayne, tagoto ɗayne ko iwduɗa e mum ga kon ko ɗum. En 24 heures sur 24 heures 365 jours de l'année hiɗa haaɗi, hiɗa sofi, hiɗa wullito, a soki wonki maki ki sakkitorto noon noddugol may warta ko, parce que wonkin ki supportata soñja degré goto, ki noddete modi yafodire, ko ɗon warta go yafodire. Min ko addilan aduna o moy c'est pour respirer, ko addilan aduna ɗo c'est pour découvrir, c'est pour créer, c'est pour vivre, wona argol ɗo pour subir wullitagol haacugol bimɓe kikiɗe. Kono wondanta e mo yiɗama, kon to kadi ɗum ɗon iwi yimɓe ɓe nge ɗuuɗuɗe, kon ɗum wondanta e mo yiɗama, kon ɗum wondanta e golle, kon ɗum wonata e golle ɗe nafatama. Kon ɗum wondanta e mo yiɗama, o inni o yiɗama, kon ɗum wondanta e ma. Yiɗuɗoma jaɓata perdugol, ça c'est le secret. Si neɗɗo no yiɗuma o welsinotako o perde. Kon ɗum gollanta golle ɗe moƴƴanama, an tigriɗa andi ɗe golle ɗo kaso no ɓattiɗe,
infection nyawno battide hutare no ko ndu wonanta e ko ndu wonanta e golle tawata way si lewru maayi fu salanama ko ndu wonanta si wade gol ko ndu wuranta e leydi wo hida ton fi tun hida ton ça c'est quoi ça ko ndu wuranta e nokkure fi tun hida ton bay fo no faala wonde ton mais an no mojjamma d'accord si mojjana pourquoi no mojjama d'accord tu peux rester mais si mojjana boy ko no wuli tanto donc wonki makin ka nder kaso merci Soso merci Mamadou Kambicho merci Pullo Lege Lampo Lege merci beaucoup merci Diallo Daoud, merci à tout le monde. John non, en yettay daƴƴere problème ko ɗum waɗi wonkinji men ɗin hiɗen ƴettidi kasi na ka woɗɗi iwi c'est à dire ko piiji ɗi hoolotoɗen ma piiji no ne'iraɗen non je vais vous expliquer ça clairement parce que puy mi haalnan ɗo hunde wotere buy yahuya yawmal qiyama harano tami hunduko parce que ko e fenande heɓa wuuri e fenande maayi e beppane je vous le jure mi ala on dañde si on changeali votre façon de penser on yahuya yawmal qiyama tawi ɗon tami hunduko je vous le jure parce que ɓeɓe on ɗon sikkude fof ko yimɓe Allah ko yimɓe aljanna ɓuri hewde e maɓɓe on tawa ɓe wurinayi ɓe jolkayi ɓe ka nder yiite parce que ce sont des cannibales humains donc kaka needi parce que ka needi mais merci David Palmer l'infatigable merci Binta Diallo Amadou Telemir ka needi buye meɗen ne sukkude mawɗo yaagal ma baaba yaagal wonugol ben ma wonugol yumma ko waawugol huuɓindaade jikku paykonko ko waawugol foolude huuɓindoo jikku bobo on paykonko ɗum yiyata goɗɗo no piya ɓiɗɗo mum fayda ha waramo parce que tout simplement ɓikkon kon wonaali ka o wawata huɓindade kon huɓindo jikku makko on ɗon enen ɗen sikkude wonugol baaba ma wonugol mawɓe ɗum ko yumma e ben yettire non haray ko wawugol huɓindagol zuriya mum on ɓiɓɓe mum ɓen huɓindo hay jikkuji maɓɓe ɗin enen ɗen wiide ko ɗum woni o tigi woni baaba fiyen waawu eltude fiyen eltu pay koy koy fiyo koy woni mokoba iren wiide fiyen eltu pay koy koy fiyo koy wonu mokoba hay ka pay ko yagallo la dandu banadama ɗoyngol diina fenande ɗum ɗo noon wona faux. On ne va pas généraliser. Non. Ça, c'est le contraire de l'éducation. Ko woni baba yagal, ko woni mawɗo yagal, ko yo neɗɗon waaw huɓindade hoore makko. Ha kanko tigiri wona mokko ba. Parce que pay koy ñembay. pay kun si ari ka hoore leydi ɗo o arda e potentiel o arda e gandal o arda e doole o arda e miranji no tawa e muɗum ñembugol miijitagol mais si tawi ko ya piiɓiɗɗo ma o
ya piimo ha waramo fi yo jang ndari sta yayda angida jangi mayda janguda min sennidira non needi e gandal parce que ko needi wiide gandal daru pay koy say pay ko no ama watta ngila mawbe ngamay ma no amede don mo suti amobe say pay ko no juula aye pay ko wawata haalude no ebba no juula heyen wadni muma ko gollata kon si pay ko ma ko yi aye ko nyemba. Donc en réalité mawdo yagal wona hubindagol bi koy inna contrôla koy wona mokoba koy wona jabaado société o koy wona lampu gerto wona dum woni golle maade en tant que mawdo en tant que mokoba en tant que gaynako ko ya eto hubinoda hoore ma ha an tigri wona mokoba nyentintedo immorde bibbe mabe ko num bonni hande dina men kam buri hewde leydel c'est le religieux parce que mo haalude ko wala wadde himo noddude e ngurdan nan go wura donc barbere on e maki on e dilere on fayda ko bibbe makko be on jerde bandi chalte ka gouvernement wujjay dum jatta fayda ko e makko yiwi kambe fo won sendo dada donc yalto ko en neagi teddinali nyo yane america ne kunko beppale ko biddo ma on yirma ko on copie on nafigan kako konko jibuda don o yarnete tawsi maya sida fala piya isango da fala yetne mo finkari c'est la démagogie qu'on a fait dans le cas. Ça y est, nela do alayhi salatu wassalam. Sahaba be mabbe be nyenti no be yutiri ba mabbe c'est parce qu'il était exemplaire. Naka contrôle be wonno wa an wattara fofiro an nganya no na tombe wonno. Be jabu wongol annabajo. Be woni exemplaire. Ko wadi o gordo garda fo ko ba fatagol ma li feddeji ko nanta indo mum foppo na fi dina non na fi dina c'est comme des partis politiques fedde c'est comme un parti politique ko fi contrôle gol parce que islam hebi territoire bon il y avait gouvernorat di no wodi préfecture di no wodi lamuji no doa scendede goro no doa scendede gebe no doa scendede voilà piji no wodi c'est purement politique parce que voilà ko di reedu ko nandintinagol ko fekk mais c'est pas l'islam islam hewtato islam hewtato ouais. Sa jabali wonugol do dans la spiritualité dans l'authenticité awonay fek sa woni fek ko non golle maade ko fixe gol yimbe ko contrôle gol yimbe ko dum si odigi nawnori e mum bi dépression je mum o sikkay ko lettugol yimbe be nyawndata no ko dum tra fala ndara quand même do les gens presque sont malades voilà ko si wobbe lettama si wobbe nyawnde be nyawnda be don ko wobbe letta ko dum fofintabe après si ben non kadi lettama be nyawinabe da ben non kadi ndikka ko dum woni gurdan da beji non a buttinta si tawi anko yo goddo lette si weltoda a buttinta parce que ko letti on non kon no arde
ko wonda miijade kon ko tawata no weltina ma ko men tan loi d'attraction ara ya taw sa ete kadi fi yoda kadi welto ko wadi lamatere Afrique ibe mari chance ha politicien Afrique la ibe mari chance mola na lamagol ko wiete dabeji sida fala ko ya adin oda sa adini oda ndikki nawnare wonde oda nde yiltoda adina oda kan dikka parce que kan needi ko needi hulbinidi wonu ko mi fala ya wonu ko ɗum probléme ɓiɗɗo ma an wonu tun ko fala da ɓiɗɗo ma wonu kon si Allah waɗi o woni ɗum alhamdulillah so wona ɗum a itti hujja kono kanko yo wonu ko an a wonali yo hunjo an a hunjaki qur'ana piyama ga nanga beppe kono waɗa hunjata fi honno min mi jangali kono kanko janga kono waɗi janga ira sukkude o janga kono jokkuɗa yalta jamma nata jamma na jogi machine no tappa atta kanka de waɗa jeu vidéo nagge mi jangali kono so fijiri ɗum mi wara mo so jangali ɗum nagge ɓiɗɗo ma on ko amon darata a fenay ko hatta o fena a wujjay ko hatta wujja ida piya ɓiɗɗo ma mo wujja an ko on jokkuɗa ɓiɗɗo ma o wujja ƴetta juuɗe ma ko ɗen haɓɓan sunnade an ko on ɗum jokkuɗa ɗi mbuuɗi ɗi wonɗa mo faggirde ko mbuuɗi hon ɗum mi jiti seeɗa ko mbuuɗi hon ɗum c'est pas clair ko woni tun hiɗa surri an mais t'es un vrai arnaqueur hiɗa andi ɗum miɗa andi ɗum tu connais je connais on se connaît donc il faut changer de comportement. Anda, si tu veux libérer ton âme, la doit changer de jikko ta sikku non piji din sanzana e hoore mum aduna kala ko an a waylari waylota ɗum ɗon lutta tun fellitagol e nder gurdam maɗa donc lannode yewtere men en wiyay bana adama be yo ekkito wurgol dans la spiritualité o yalta e wurgol e copie ça paye pas, ça n'a jamais payé dans ce monde. Si a fala kam mayude e ninse caɓu wonki maki wernaki ɗaɓɓa kaki fawto kaki wuura hara an e ki wonki ma on wenjondira yawmal qiyama hara ɗum wonali guerre hakkude ma e makki wernuki kaki foofa kaki woode tu es juste là pour un temps kori a jeeya hay hunde girdi gonno jewɗa donc faddu a jeeya ko nden fenande wonma tampinde a jeeya pus iwa woni jungo goɗɗo ara e jungo ma iwa e jungo ma yaa e jungo goɗɗo ko transitoire c'est tout taɗum ɗayne taɗum haɗu wuura taɗum haɗi foofa taɗum haɗu jinda e hoore leydi ndi taɗum haɗu artaka ma taɗum haɗi ñaama ko faalaɗa bugaɗa ka daganima wona ko gasata donc ara ko yetno nde ɗo yewtere ko namna Selli Chawdani depuis Conakry meɗen samina nokku ko wonɗo meɗen weltani sponsor ɓe amen ɓen nokku wo kaɓe woni wontiran ɓen Laguine wontiran ɓen États-Unis, monsieur Thierno Diallo, monsieur Boubacar, monsieur Bamamadou New York, Janab Sidi, Weltani Wontrambe Angola, Dansoko Mamadou Siré, merci beaucoup, Montrambe en France, monsieur Salim, Mono Windana Mensaibe, Wontrambe Belgique, Madame Fatou, Montirambe Noko Kawondong, Fatoumata Balde, merci, je soutiens à tout le monde, merci Dalanda Diallo, Djibril Ba, merci.
Mamadou Saliou Diallo, merci à tout le monde. Merci Kissidougou, Aliou Bari, photographe. Merci à tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah.